dobrodošli u moj novi video. Sa vama je tu ZZŠF Goldi. Zerix, moj kanal veliko za Zerix, da se izreklamiram dok smo tu. Igramo danas Stumble Guys, sada ćemo vam otvoriti ovo pre, igramo zajedno sa Zerixom, otvaramo ovo pre. Vidimo koliko ćemo skin dobit, bom. Molim, ako bude spašno, ja ću se odvati. Ljudi, ovo me neko zafrkava. Sada kada odgledam reklame na Vičku, taman da zergdam video. Evo ga novi pek, ljudi. Sada ako ne dobijemo special, pa ja stvarno ne znam. Neće to kednici. A ne, a što mi prebacite uvek? Uvek mi prebaci. Sada moramo neki game. Znači, vidimo se kada krenemo game sa Zerixom. Izvijete, ništa pričamo glas, prva mapa će biti. Ako ne pređem, nemojte da se ljutite. Nema, znači, Zerix je sada dobio epic mačku iz običnog onog skina. Ne, pao sam, ljudi. Gim. Ljudi, ne veze, neću uspjeti prijeći. Ne, neću, ljudi. Već je neko prešao, ja sam tek ovdje. Vlada sam prošao. Uletao sam, brale. 14. sam uletao. 14. sam ladno uletao, ljudi. Zerix se sad odvoje zato što puno gali. On je ova mačka tu, Zerix sa zelenim imenom. Koja će malo pa pasti. Sad dok se zbiramo proći godinu. Ladno, što mi se nije zabirala mapa? Zerix, ti si zabirala mapa? Ni meni. Evo, ja sam ovdje najgori. Ja sam ovdje najgori, ljudi. Ja sam sve ovdje sam dobar. Ne. Eto. A ljudi. A neću, ljudi, neću. Ljudi, vidite me. A kako mene uvek nećeš mi da igram? Već su 4 prešli. Ne mogu. A ne mogu, brate. A kako? Neću. Evo nas, ljudi, u novom gameu. Ono, nisam uspio da pređem onu mapu. Nikako, nikada nisam uspio preći onu mapu. Nema veze. Nikada nisam uspio, nikada. Onu mapu, brate. 100 put igram i 100 put da je ne prelazim. Nema veze.
Ja, ovo sam već odmah. Beži, kugla! Kvalifikacija. Vidite ovu mačku skroz s lijeve strane koja će malo pasti na internet. Može. Evo ga Zeriks malo. Zapratite ga svi na kanalu jer ima samo jedan prat. Da li ću gurnuti pokicu? Zamali jedan. Ovo ima pesnik. Idemo u kvalifikaciju, sada će Zeriks da si prvo mjesto ili ovo mjesto. Nemam ništa od njega. O, lava, rasprost. Zadnji sam krenuo. Ja ću ovdje probavati mito. Prvi sam. Ne. Ne, ljudi. Nemamo ništa. Nemamo ništa. Ne. Molim te da Zeriks sa svoje prvo mjesto ne ovo špešao. To! Molim. To Zeriks je! Kako je Zeriks sa svoje prvo mjesto? Bravo, mislim svaka čast. Izađi iz gejma! Znači ljudi, vratio sam se kod Zeriksa. Došao je za Gold kod mene u goste. Mislim, nije trebao, ali ajde. Smaraš, dečko! Znači sada pričamo ja za sebe, onda... A, ne mogu. Ti možeš. Može. Shady drop. Baj sada. Pazi.
nije trajalo ni 10 sekundi, ljudi. Ni 10 sekundi nije trajalo, mi smo već prvo mjesto. Šta je priča? Još koliko će trajati video za Rix? Koliko? Ovo je isto slično, dobro. Ja sam i dalje na ovom prvom. Kvalifikovan sam, nisam pas prvo. A ti? Ako bude neka mapa će da me pustiš, ko stane neko? Da sam prvo. A molim. A nisam nijedno kroz sad da sam imam nijedno drugo. A molim te me pusti ko stane neko. Molim te me pusti ko stane neko. A ko stane neko? Što vas se da, što mi blogu? Crko si. Prvo mjesto sam, ladno sam ljudi prvo mjesto, znate koje, ja kao ne znam, bolji od Zerixa, ljudi, prvo mjesto sam, ja kao Zerix, kao sam uspio njega, ja sam prvo mjesto, ja ni ne znam stvarno kako sam ovo uspio, ni sam ne znam kako sam ovo uspio da vam kažem. Osmijene iza njega, iz mene krona izlazi. Mislim da što. Vidimo se u sljedećem gameu. Ja ni ne znam stvarno. Znači ljudi sad dok nam spotete sve botve dođe. Ljudi ko će se mapa pasti. Molim te nekada. Jungle load. Junglard. Ja znam. Naučio sam jučer. Ne, pasao. Evo pas. Jedna se zove Bog Dash, a druga Bat Dash. I ja prelazim. Izađi tu i prelipi tam, jer će svejedno da prođeš i iskoči tam brzo. Si iskočio? Ali nije, trebao si van te linije. Vidimo se u sljedećoj mapi dok ovi botovi prođe. Znači ljudi, vidimo koji će sad osviti. Vidimo koja će mapa biti ljudi. Molim te nek... Bog Dash može, bitno da nije laser Dash. Ja bih to ovdje prašao. Kako sam ja ovu pobedio, bio je još laser. A tebe strpio laser? Znate koliko je ovo teško. Ja znam onaj trika da sam iza blokova, 3 bloka i da preskočim sve. Ajde gledaj. Evo ga. Sio da sam ga uradio. Četite ljudi. A molim te sad da budem nekada.
ga ovdje, što sam ne uvidio nego. Može. A ako prvi pređemo ovdje, sam prvi, ja znam ovdje kako. Ja sam zadnji. Meni samo ovo. Vidite ljudi ovo. Neko je ovo na mjestu. Ste vidjeli trika? Ne! Došla sam, ne. A što me vraća ovo? Kad me vraća. Sad se zazim zajedno. Hoće biti. Ne, on da pođe! Vidim tebe, mačko. I ko će bude prvo? Ljudi! Ja sam slučajno izašla iz partije. Ja čekam da otvorim jedan paket s reklame. Znači ljudi otvorimo paket, molim te nema zajednice dobio rare i jako ne dobio neki dobar stvarno. Evo. A vidite ljudi, vidite moju sreću. Ja i moju sreću. Ja mogu 50 ulici, sad idem da otvorim paket za ulici. A brate, tvoj ti tako nisi realno. Otvaraš ti peko. To nije najgori peko. Isto. Ne mogu da kupim. Da, možeš, brate, ej. Ovaj. Evo, možeš. Ajde. Ajde. Chips. Možeš malo ti fali za taj skin? Još 5. Javljaj se. A još neki sekunda i... A još neki game će da završi. Još jedan. A što ne pričamo kad će završimo da igramo i samo gledamo game? Pa gledam se dalje snimam tebe. Znači ljudi... Pogledaj. A što to vičeš? Imam pa spingoro za pomoć. A brate, si mi ladno. Ja samo ima special skin, yeah. Znači vidimo se u sljedećem mapu. Ja ovu mapu znam napamet, verujte mi. Mora odmah da skočim iz broda. Ovdje samo skočim. Skačet smo vi. Nisam znao. Kvalifikovao na ovaj burrito, mogu srećem ceo game. Čekaj. Ti si propao? Aj gledaj, čekaj. Ljudi, bot baš za promo. Znači, Zelik se propao. A kako si propao? Ja, kako si propao, ne? Znači, niti ima pet. Dali mi pet. A koliko oni se O ne! O ne!
Čekajte samo da otvorim jedan pek. I evo ga ljudi, otvaram pek. Ako je dobro, to sam molim te. Sakaj, spesam mi preripila mi palo na ovaj. I evo za kraj Lucky Znači da to sam vidim kako znači Lucky Spin Chicken. Sad kad treba da se... Znači ljudi, to bi bilo sve od ovog videa. Vidimo se u nekom narednom videu. Pa!